Kiroko kia Jumaa igotini ria Milimani Nairobi. Mubunge wa Naivasha Jane Kihara mari na mawakiri make marokire igotini thutha wake kurara beboini cero-ini ya ceceni ya Pangani. Kihara uri thitangiirwo gucogera ngui bindi ya mururungano wa Sabasaba mbere ya rugamite rubawe-ini arumiriri ake areme kwiyurite igotini maitika gukuya rwimbo rwa kumenereria thirikari makionania unyitaniri wao na mubunge uyu. Mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka, Ndegwa Njiro na mubunge wa Mukuruini John Kagucia ari o gatagati-ini ka mawakiri aria marugamirire Kihara mirite igoti mabite manene mare mubunge uyu ekite ni kunyitia mirugamo yake ya kiuteti. To admit this charge, therefore, Your Honor, this court would be rising up to the occasion of limiting her rights. Mwena wa thitango ukienda Kihara atacokirie ikinya ria watho mbere ya mucirithania Benmark Ehumbi magitemania thitango ciao maugite angiaga kuoerwo ikinya ria watho kwaya gukoro na macira mange ma ucogeri. 895 about rejection of charges or 134 as to the propriety and contents of a charge sheet. Cira uyu uri woete mathaa matanyibeire mathatu mawakiri a miena yeri magicokaniria. Mucirithania Ehumbi atua Kihara arekererio na bodi ya ciringi 50,000. I'll release the accused person to a personal bond of 50,000. Muingi na tongoria aria mekumagaritie Kihara magikumithia thirikari nyundu wa giko gia gwikio ngono mugite ni moe ni njama ibangito kuri atongoria aria mari mwena wa mung'ethaniro ende ni mebariirie gukanywira. No njuge ni ndakinya gathuru mundu ga siasa to ni matuma nyandikwo obi na matuma ndare cero ndaire bangaini kwoguo na gutire kindu kingi njetereire nie guku thino tiga gutetera Kenyans na gutetera andu akwa. Ohoro uyu wigie maandamano maria mekirwo mweri mugwanja aria mabangire guka kurehe itoi nigeria ithukange indo cia andu aitu ni muyi gutire undu mutoi na riu murenda gwitwa ati gutire muramenya mukauga mundu ta Jane Kihara na nginyege mutari na accusations aria huo thiini wa igoti ni twi ni mutubangeire kunyitwo turi ithuothe na tutiramwitigira na gutire ru turetigira na tuguthi na mbere na kurugama na kihoto na kurugama na Kenya na njira iria yagireire. We also want to thank the parties who have been with us, His Excellency Kalonzo Musyoka, His Excellency Rigathi Gachagua, Her Excellency Martha Karua, Justin Muturi, for the support that you've been giving to us. Tuguthi na mbere na kudemand accountability, tuthi na mbere na kudemand ati thirikari ya Kenya kwanza no nginya ya uphold katiba. Cira uyu ugatuwo muthia-ini wa mweri wa mugwanja tariki 29. Kurekererio kwa mubunge wa Naivasha Jane Kihara atongoria kuma mwena wa mung'ethaniro mugite ona ni bindi kironda kiao kiongereirwo cumbi gia kuthie na mbere na gutetera a Kenya makiuga ni nginya thirikari iri bingi kiria yereire a Kenya. Ngiribotera Inooro TV deigotini ria Milimani kaunti-ini ya Nairobi. Jetago Masi wadia wa Mureithi.